وجن كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي سلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونوا تبوكت كنا نعوتر تمنيتنا يو لمون كم وترو أقد دس زينات حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة تام سنة كتصون حدما بخبر نقدمكم نايلومي أمرا عالم زكاتم زلو بوليتيكاوي قطباوي وتهدراو من قصاصات كن رينا مجمريا اسكبزياني جمر what's going on. Last summer, Ukraine was riding high. They had launched strikes inside Russia. Their forces were gaining ground in the Kursk region in Russia. And in the US, they had a steadfast ally in Joe Biden. But a year later, the tide has turned. Washington's support is wavering. Russia is hitting back hard. And Kursk has slipped beyond Ukraine's grasp. A phone call tomorrow could seal its fate. On Tuesday, US President Donald Trump will talk to Russian President Vladimir Putin. And on So, انتهينا نرزلنا Ukraine قد مخلت عامت أبز بلد أقاوما خمس نبرو كاوبنا أبوك مع عامت ورن تخوني ولو كأمريكا أسوار دم جيوم بممتقون بزح تحاسيوم تنبرو أبز بلد أكونديشن نيروم انت وحدي أبقونهم دوز بالمراحنا أمريكا سلزي نبري كابا حليفون أوش راشات يوم مريت تقصاصيروم كم زنبرو سراويتهم دماء بزحشا قاوما خمس نبري أب عسرا حمشونا بزوها نزدما أتزخف ملك أتزخف درجة نا يوكرين تبتسي كم زلو مخنياتو أتي إمكانو أمينو من تكوينات جمرو أمينو ما ديكونس نزو كوينات كجمرو قوس قيسو نابو زوتهم أمريكا حقوه بوم ترايكي أكل أبقون نسأل أيهم كسلف كم زخل ونزر رأس لزلو يوكرين موتي أبزي بلو شقريات هذا الله أوروبا نخوص ولا على تحت نبلو لوغن أوروبا نبعلم أما واتر زلو يوكرين كتحنوا خمزة يقولوا they know we know and everybody knows كلاتهم نسوي نفلتون هنا نفلت كل سبيل يفلت أوروبا يوكرين كابز حجز الله تقنتات بوتها دروا عيني كتحنوا يقولون زي تزخم بدأ مدرخنا يوكرين تبتسه لهم بفلا بعين وتها دراوي بخلت تجس كن رينا دهريو حدا قد داس تلفون ركب تلفون أمونغو بوتين دونالد ترامب كجبر معانين قرالو انتايو كجبراو انتاي تلامه الرياض. the agenda is the ceasefire. A lot of work's been done over the weekend. We want to see if we can bring that war to an end. Maybe we مجمريا جن أفتيا حنت فرانس قربوا ريبورت نيرا بزعباتي أبي يوكرين زلوا كنتات سكنسمو. Hello and welcome to Tete a Tete, France 24's flagship interview show. Our guest this week is Dmitry. We can bring in our international affairs editor, Andrew Helia. Andrew, great to see you. We've heard conflicting claims about what is really going on in Kursk. What do we know? There is conflicting information coming in, but whichever way you look at it, the picture does not look good for the Ukrainians. Their forces do appear to be in retreat. Remember, the Russians have have launched a counter-offensive over the last 2 weeks. And as you can see here, those areas in yellow on the map there, those are the areas that Russian forces appear to have recaptured in the last couple of weeks. Just last week, they captured Sudzha, which is a large town that Ukraine had seized last summer when they went on that unexpected. So, انتهينا زبل زلو بحفشة تي ننوي حوان يوكرين حسوت يختبل ثانيها معربا ميديا دما عن كونفيرم نيوز نابلو يبلواني رم راشا قنا قدما بلا زوج صوت حبريتاي نيرو أبزون ريبورت غيرنا سراويتنا يوكرين أبتي كورسك ريجن زبهال نبحث جنيا كونتات قريبهم كم زلو باي ذا واي هذا جازيت أنا عند إنجليز كم زبالة تغينو يوكرين أبز بوتا زتراي كبابي 7 شح وتهدرات كم زخسرتي نقرالو كباب 7 شح كم تقتلون استقوا زون كلون تمارهم كونهم زقولوا سلازي كباب 7 شح أوشتين ورحشهم منت أسرع 4 تانية أبز بوتا زات يوم ورحشهم منت كساب حجة راي أبحنت بوتا نشتي بوتا مالتيو نهي نشتي قاس عمريتي قاقت لا تدخل كمان عبوت هيكونن كباب 7 شح سراويت كثيرة قد كم تدخل زقلس نايوكي غازيتا وتسينيرو أزارا بارس خوينيرو سلازي أبز بوتازي أبك سارة كم زقات ميزن الجرزول نيوكرين إزخاء نراشا مريتا أتينا وريرنايا بحركة لا يكونات علمنا يوسع حيلي نمجمر يعني راشا مريتا زورورا نمبال تدي كوينو نحن تسوم من هذا نحيدا تواريخ كم زبل تاريخ نغص أفتي كوينو استراتيجي كوا قداس إنه تترجم أين برون كم مجمريو زم كلهم سراويت أبتي مبرقاو جنبارا أنت تدخل نيرو وتصيد كم تسوم مخالم نيرو زبل أبقى قام يزلو زجن عندها قاعدة حماق استراتيجي كوينات مهنياتو تبلان رشا كابتن مبرقاو جنبارات بحزلو عندي تكوينات كارول زلو نزل بوتات زغت كلا خال بزح سراي كتنكسا أصل تغل بت بوتات كندف نخلينا زبل
ካልኩሌሽን ይተገይሩ ግን ራሻ አውት ስማርት ጌራቶም ነቶም አቡ ዘሎ ብነፈርትን በሚሳይላትን ሒዛቶም ክሳብ ካልእ ሰራዊት ተምፃሎም ካብ ኒዮ ግን ዝኾነ ሰራዊት ኣይንቀሳቀሰትን በንፃሩ እዞም ሰራዊት ስለ ዝወፁ በቲ ምብራቃዊ ግንባር ክደፍእ ጀሚራ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ዘዳለውላ መዋጥር ዘይኮነሲ ነቲ ዘዳለውላ መዋጥር ካልኣይ መፈንጠራ ጌራቶ ማለት እዩ አቦ ጌራ ድማ ብክልቲኡ ወገን ክተሃስዮም ክኢላ ናይ ብሓቂ ናይ ቼስ ዝመስል ውድድር ወይ እውን ስትራቴጂ ናይ ኩናት ኣብዚ ብዙሕ መፅሓፍቲ ክፀሓፍ ምኳኑ ብዛዕባ እዚ ኩናት እዚ ጥርጥሪ የብልናን this is history happening ታሪክ እናተፈፀመ እንከሎ ኢና ሪፖርት ዝግበር ትሰምዕዎ ዘለኹም ድሕሪ ዝተወሰነ መፅሓፍትና ፊልምታትን ኣብ ዶክመንታሪታትን ክስራሕ ምኳኑ ግን ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ኩናት ዓለምና ዝሓለፈ 67 ዓመት ኣይረኣየትን okay let's continue what's going on lightning offensive into Russian territory. There have been also reports of a chaotic retreat of Ukrainian troops along the main supply route that links Sudzha to Sumy in Ukraine. Reports of troops coming under constant attack from Russian drones. Russian drone operators increasingly turning to fiber optic drones, which means that Ukraine can't use radio jammers to block them. Now, this is not quite how Ukrainian officials are describing the situation. For them, Ukraine's incursion into Russian territory, the first time a foreign army has invaded Russian territory since World War II, is still a success. They say last year's surprise incursion allowed Ukraine to change the narrative about the war whilst also forcing Russia to redeploy. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ዩክሬን ኣብቲ ቦታቲ ማዕርክ እንደይ ምዕራባዊ ሚድያ ክሽፍነላ ይፍትን ኣሎ ከኣልየላ ይፍትን ኣሎ ግን so far as we can see Russia advances in Russia ተቐይሕ ተባሂሉ ዘሎ ኣብቲ ኩርስክ ኦብላስት ዝበሃል ገለ ክፋል እቲ ብጫ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ቦታቲ ዩክሬን ሒዛቶ ዝነበረት እያ እዚ ሕጂ ተመሊሳ ራሽያ ተቆፃፂራቶ ዘላ እቲ ብጫ ማለት እዩ ብዓብዪ እቲ ኩርስክ ኦብላስት ዝበሃል ድማ እቲ ቀይሕ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ቀይሕ ናብቲ ብጫ ኣምፅኦሞም ካብቲ ብጫ እውን ክላይመት ተባሂሉሉ ሕጂ ኣብተን ሰማያዊ ዩክሬን ኣድቫንስ ኢን ራሽያ ስለዚ እተን ሰማያዊ ቦታታት ዘለዋ ኣብኣ ተሪፎም ኣለዉ እቲ ዩክሬን ሕጂ ከም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ሰማያዊ ስለ ዝኾነ መውፅኢ ኣይተዓፀውን ኣለዉ ዝብል ዘረባ ድማ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ገለገሊኡ ግን እቲ መዕፀዊ ሰፕላይ ቼይን ዝመፀሉ መንገድታት ተዓፅዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ ግን ከም ንሪኦ ዘለና መዋፅኦስ ኣለዎም እዮም ዝብል ዘረባ ኣሎ እቲ ኩናት ድማ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ይርዳእካ ማለት እዩ ምክንያቱ ዋላ እውን እቲ መሬት ዩክሬን ኣብ ዶብ ናተባሉ ተበልካ እቲ መሬት ዩክሬን ከንታይ ገራንቲ ኣለካ ኣብኡ ክትከላኸሎም ንራሽያ ምክንያቱ ፍሉይ ዓይነት ድሮናት በቲ ሬድዮ ጃመርስ ክከላኸልዎ ዘይኩሉ ዓይነት ድሮናት ትጥቀማላ ራሽያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቪድዮታት ኣሎ ባይ ዘ ወይ ከመይ እቲ ኩናት እንታይ ከም ዝመስል ከማንደርኢ ግን ኣብዚ ከምፅኦ ስለዘይፅቡቅ ስለዘይኮነ ንቻነለይ እውን ሽግር ስለዝፈጥር እዩ units from eastern Ukraine into Kursk, so removing some of the pressure on Ukrainian forces in eastern Ukraine. There has also been a lot of pushback against Putin's claim to have encircled Ukrainian troops trying to retreat from Kursk. Now, the Ukrainians say that Putin may be spreading those claims to put pressure on Kyiv and its allies. As you can see on that map, the Ukrainians do still appear to have a way out for their troops back into Ukrainian territory. However, by retreating from Kursk, there can be no denying that the Ukrainians do appear to have lost a bargaining chip in any future ብሓፈሻ ክንምንታይ ንዩክሬን ክሽፍኑላ ይፍትኑ ኣለው ሓደ እቲ ሰራዊት ተኸቢብሎ ዝበሎ ፑቲን እቲ መርሕነት ናይ ዩክሬንን ደገፍቲ ናቶምን ፀቕጢ ንምግባር ዳ እምበር ከም ዘይተኸበቡ የረጋግፁ ኣለዉ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ዩክሬን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ኩርስክ ኣገዳሲ ወይ እውን ፍሉይ ስዕረት የጋጥሞም ከም ዘለዎን እዚ ድማ ነቲ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለውን ኣገዳሲ ውጥቀት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ምክንያቱ ኣገዳሲ ኣብቲ ኔጎሲሽንስ ኣገዳሲ ካርድ ገይሮም እዮም ወሲዶም ነይሮም እዚ ድሮት ካርድ ድማ ኣብቲ ኔጎሲሽንስ ከይተበፅሐ ከሎ ፑቲን ሰራዊት ናይ ራሽያ ደፊ የውፅኦም ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ዝተቐትሉ ሰራዊት ናይ ዩክሬን እንታይ ኢኻ ክትብሎም ጌጋ ካልኩሌሽን ንዘይሮ ፋይዳ ንዘይብሉ ኣሽሓት ሰራዊት ከሲራላ መዓት ኣፅዋር ከሲራላ መዓት ሎጂስቲክ ከሲራላ መዓት ግዜ ከሲራላ ስለዚ እዚ ማለት ኣብ ራሽያ ዕንወት ኣይወረዱን ወይ ፀገም ኣይገበሩ ማለት ኣይኮኑን they did ብዙሕ ዕንወት ወሪዱ ከም ዘሎ ኣብ ራሽያ ፍሉጥ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ኩናት ዕንወት ንኽተውርድ ጥራይ ዘይኮነስ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ከ ንኽትሃርም እዩ እሱ እንተደይ ተሃሪምካ ድማ ከም ተሰኣርካ ዝፍለጥ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ነገራት እናሃለዎ ከሎ እዚ ኩነታት ከም ዘለዎ እናቐፀሎ ከሎ ሓደ ኣገዳሲ ቴሌፎናዊ ርክብ
أمونغوتيوم حيلتات كجبريو ما يبهلا Possible ceasefire talks. Now, Andrew, tomorrow we have the US president and Russia's Vladimir Putin who are set to speak. What may these two men be discussing? Well, Donald Trump said So زيا أجيك الملاساينا مجمريا بس CNN زجبرو reports كان جمر. With a phone call? Well, the US president says he thinks there is, in his words, a very good chance he can broker an end to the war between Russia and Ukraine in a phone call with Vladimir Putin scheduled tomorrow. The Kremlin confirming just hours ago that that call will happen. In comments on Sunday, Donald Trump indicated the focus of the call will be about land concessions, potentially the biggest obstacle to reaching a ceasefire. Speaking to President Putin. So مجمريا أنتايم زبلزلو أمونغو كريتيو مرحتي تليفون كجبر كم زخانة معناته السيس فاير زبهر ويمقراص تقصي أب جدة سعودية استزار ربو نا يوكرين نا أمريكان وكلتي بوتين ويمن رشا نقد بلينا جن حتوتات لنا بمبال نتصور زخان حتوتاتن قد ما كنتنا قريب نيرو ماني كو حسونتي مقراص تقصي 3 معالت انتهيت علاماناتو نكل التشع زخون كيلومتر زخون دوبناتنا بخمينا خنقو عصر انتهي كبرات 3 معالتي بزحتوتات لنا نعنت بلسيكم ناقن كنقبلوا صقمي بلنا بمبال مليشنيرو فلو يلو خناي دونالد ترامب اب موسكو خيدون تمساسالي بزح عنقو زلو زربان ركب مردان كم استقبرن كابت زنبر ودما ناب استقرار بمدرك متيمكم زلون سلازي مغصلتاناتو امونغو بوتينن دونالد ترامب التليفون ركب كايد مخاني زنقر زلو دونالد ترامب ما قال كابتي زي كغبروز سبزلو زربا كم زتنبه دي ما نسمع. Speaking to President Putin on Tuesday, I think we'll be talking about land. It's a lot of land. It's a lot different than it was before the war, as you know. And we'll be talking about land. We'll be talking about power plants. That's it's a big question. But I think we have a lot of it already discussed very much by both sides. سون تايز بلزالة دونالد ترامب بزعبا مريت كنا زاربينا ناي مريت بوتا حتى ناي مريت بزح مكيارات تغيير شلو زلو حتى ناي مريت كمو ناي باور بلانت انت ناي نيوكلير اوت عتتكم باور بلانتس ويمكن كالون كل غلي نسون زعبو كنا زاربينا كمون تفلو يلو خناتو كم زبلو زعبا ادقاق ما نايتي افدق بحري كما يكون نايت بلاكسي بخلتي وغن سراويتهم شلو زلو هلا بزح أقدس عتوتات نتي نتخجبر زخل كونتات مالتيو انتي كون كم زغب زعبو كزارب مخانو ميزة تنبس. Very much by both sides. Busy flight that. Well, exactly how the Russian president will respond is anyone's guess. In a news conference last week, Putin laid out tough conditions and demanded concessions from Kyiv before accepting the US peace plan. We'll see then Claire Sebastian. So بوتين بوغنو بزعنات بتاعت أغدي منيرو سدما يا نزن حجز بلان زلو دوبات ناتنا تراويت أب سفر عليه مدرخ زلو أب كبا قريبهم زلو أب حما كنتات زلو ناي يوكرين سراوي انتايم كخونو سوئيل نادينا صدهم. There's so many questions كمل لسالنا زلو انتاي كخونكم دخلنا نتصور حبريتا كوابنا لو دهريتي peace plan. We'll see there's Claire Sebastian joining us now from London. Elena Treen is at the White House. And Claire, we've just in the last few hours heard from the Kremlin that this call will happen. What are the expectations on the part of Vladimir Putin in what he might get out of this? Well, Becky, I think this is potentially a unnerving, if not perilous, moment for Ukraine, right? Because Ukraine had a very positive week last week after the talks in Saudi Arabia. U.S. military aid was restored. It seemed like their relationship with their biggest backer was getting back on track. I think for Putin, this call this week represents an opportunity to reverse some of that progress, to try to drive a wedge again between the U.S. and Ukraine. Don't forget, after the last time they spoke back on February 12th, it was a few days later, and of course we cannot prove causality here, but it was a few days. So كم انتايتي لما نايز تليفون ركب ويون بوتين كابز تليفون انتاي دللو نزبل انتايت كرقبو زخل نزبل حتهم ويل دحرتنا جدا ركب استقبر ان يوكرين تتعاطي لهم زنبر سلايو حبريتان وتهدراوي حجزن كم استخفت لهم سلازي صبغ زخونه وتهدراوي حجز يرغبو خبدلو ست تخفت لهم على حجرما ازي تليفون او ركب مبزحت جزء بوتين دونالد ترامب نايم الرداء كلت سلزلوهم حجون يوكرين كال شجر كمطعم كم زخل مهنياتهم كردويهم
أبقى لنا بخبصهم شعوني يوكرين فوري خوت وايقوليهم كتصقع وايقوليهم زبل فرق كم زلوين عن رجالنا دونالد ترامب بوتين كراه بخلو كامن سنس كم زخانه بزوج زي كم زردادو يزنقر مالت بوتين زبالي قبر ديكونس بوتين ونت دونالد ترامب زبلو سمعي سلزي كلت يوم أبحد بيبصحيهم بومن تردما تكونتات كاير كم زخلتي Ukraine زتاك ميدياتات دروك فرق كم جمع. That we started to hear rhetoric coming from President Trump calling President Zelensky a dictator, and then we had that cascade of events that led up to the Oval Office meeting. So that is one aspect for Ukraine to keep an eye on, and of course Ukraine's European allies, the foreign ministers of which are meeting in Brussels today, and are clearly, from the commentary that we had from them going into that meeting, trying to reiterate the point that of course it is Russia, not Ukraine, at this point standing in the way of peace. But look, President Trump seems to be suggesting that a lot of work has been done ahead of this call, that there was work done over the weekend. He may have something to announce, but hedging again, he said, on whether they can end this war. Maybe we can, maybe we. بعفشة انتنا نرزلنا بزح تغطنا مقباري يفتن كم زلو يوكرين بتمن قدني براسلس كبر زلو استفل عليه وعلاتاتن مقاباياتاتن إيروبايان بتدقاقامي راشا عنك فاتخون زلا كمتي راشا نكوينات دل زولو زلو عجرما نايت سلام مسرح راشا عنك فاتخون زلا زبل ناراتيف دما جميرو مالو بزيك ما كنت كتقبلني رواي تحطهم so in general راشا زغربت تحطوتات مبزعتهم سبات لوجيكال زحسبو هكلني حبريتايو نجد عندما ملسك تركب ملسك وهباس قبايو هذا عينت مبرز كتباك تكلها لك عند حرين يعني بتخكل التي مقرأ تفصي علاماتاتنا تقول لك بخامي كتكبر كم زغل من كوح زغم زغل سلزي serious discussions comes earlier. Can't. So I think for now, Russia is keeping officially its commentary very light, not commenting at all on what it expects from this meeting. Elena, US Special Envoy Steve Witkoff was Trump's Sherpa, effectively. He said on CNN yesterday that he had a positive meeting with Putin last week. What more do we understand to have come out of that meeting? بوغن لوخني دونالد ترامب كي انتاي لونيرو تبغ كم استقبره حبيرو نيرو انتاي مالتي انتاي كن ردان خلكابو. Well, there's a few things, Becky. One, I was told that meeting lasted several hours and actually went into the early morning of Friday. But then also that Witkoff left directly, and then over the weekend, he made a pit stop, I should say, in Azerbaijan. But then over the weekend came to Florida, where the president was at his Mar-a-Lago home, and briefed him on everything that happened. Now, clearly, the president is very much impressed and confident in what Witkoff shared with him in order for him to so publicly go out there and say that he believes that there's a good chance to ending the war. He believes that they've made progress through those discussions, and that he wants to physically and directly speak with Russian President Vladimir Putin. So بحفشة تيفلو يلوخ نايتو ستيف فيتكوف تبهال نب راشا خيدو مسبوتين أنا وح ساعتات كم استرخبن تحرت ركوب دمان بأمريكا تمليسوا فلوريدا نمس دونالد ترامب كم استرخبن بريف كم زقبرن ويون بزعبات ركب حبريتا كم زعبون دونالد ترامب دما بتزرق بحبريتا كم زعجبه زملاخت كنتات كم زرانا أب الميديا بصراحة باللوان دما صبغ زخنه سمعيت كم زلو زغداي زي ناب صبغ مدام نطاق بصح كم زخل صبغ بروجريس يقبر كم زلو قليص نيرو سلازي behind doors بدحر مغارجا وي مدحر معاتو زغبر زلو discussions ناب صبغ قصو يخيد كم زلو يمز نغرو زلو كن بزح الاخلاق سلو زلو زكوينات زي بقليلو كودايو إلكا كمت زخل وي كسرب زخل ناي مثلن جينا أبتي قدامي مدرخونا يبصحنا لو أبتي مدالو مدرخ يمزلو بزعباتي كبر زغل negotiations سلازي at the same time كمنا تقبر خلو دما كبيت كوينات دما يكايدالو سلازي كوينات نبعلو نفسو زغالة نت دايناميكس ناي discussions ناي مغيار تخلو لو مهنياتو زي عقب حيل كابو فليز بل حيل كتكم سلاز غلاب تكوينات ماليس كاوتان كال شجراتن كفتر سلازغل it's going to be very tricky قليل دقر كونه يكونن اتتصبو نجر at least اتتصبو كوين سماكا أمريكا إذا خدوا كم سكينات دللا بزغل تفد ماك اللي لا تدللا راشا وانت كينات كل لا تدللا قل دقيمو هم بعدش كمل سكايت دلني زل حنسب النحوارون مفتوح ترقب اللي تدللا اتتقم زلو بوغن يوكرين exact انتهي دلو يدلي أي فلتنيو وقو كم زلو زلنسكي فلتيو جن
ንውግእ በይኑ ክቕፅሉ ኻ ስለ ዘይክእል እምበር ኤውሮጳ ጠቕላላ ኣብ ሰላም ድልዋት ኣይኮኑ ዘለዉ ንዩክሬን ሕይሎም ክንደኾን ገለ ክፋል ናይ ራሽያ ኣይነዳኸምን ዝብል ሓሳቦም ገና ይቀየሩን ኣለዉ ስለዚ ብኩሉ እቶም ስቴክ ሆልደርስ ዝበሃሉ እዚኦም እቶም ዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ ናብዚ ኩናት ዝተፈላለየ ረብሓ ስለ ዘለዎም ኣብ ሓደ ጣውላ ኣይመፁን ኣሎ እቶም ክልተ ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎም ራሽያን ኣሜሪካን ግን ክልቲኦም እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ይደልዮም እዚ ኣሜሪካ ብቅፅበት ጠጠው ክብል ክትደሊ ከላ ራሽያ ድማ ጠጠው ክብል ከሎ ግን ንሓዋሩ ጠጠው ከም ዝብል ንኸረጋግፁ ከውሕሱ ይደልዩ ኣለዉ እዚ እቲ himself tomorrow. Now, I think one of the most interesting things we've learned from what the president said himself directly to reporters on Air Force One is that they're already starting to give us a little sense of what the conversation with Putin could look like. When the president said, and you played some of this, that he thinks that they'll be talking about land. A lot of land is different than it was before the war. That's really talking about some of the concessions and the physical geography of what these negotiations could include. We know, and this has been said repeatedly by United States officials, people like Secretary of State Marco Rubio, that they believe that both Ukraine and Russia are going to have to make concessions moving forward. We already know that Ukraine has kind of made those concessions when they met last week in Jeddah with the U.S. delegation and that they agreed to that temporary ceasefire. The White House and its officials and the president himself have said that now the ball is in Russia's court. And so I think what they're going to be looking for out of these continued talks is what ሓደ ካብቲ ክዝረበሉ ዝኽእል ጉዳይ ናይ መሬት እዩ ራሽያ ከባቢ 20% መሬት ናይ ዩክሬን ወሲዳ ከም ዘላ ተዋጊያ ሒዛ ከም ዘላ እዩ ዝንገር እዚ መሬት እዚ ራሽያ ክትመልስ ከም ዘይኮነ ትፍለጥ እዩ ከም ዝተወሰደ ይትውሰድ ኣሎ ስለዚ ዩክሬን ነዚ ክትቅበሎ ክትክእል ኣለዋ ግን ስቲል ኣብቲ ካልኩሌሽን ናይ ራሽያ 4 ኦብላስ ወይ እውን 4 ዞባታት የላ ዘላ ካብዞም 4 ዞባታት ድማ ንኩሉ እቲ ዝበልዎ ሒዞም ኣሎ ማለት ኣይኮነን ዝተረፈ ኣለዎ ስለዚ እንታይ ክግበር ኣቦ concessions ማለት ግን ሕድገታት ግድን ክግበር ኣሎ ብኩሉ ወገን ዩክሬን እቲ ኸይዱ ዘሎ መሬት almost ኸይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ኣቦ ሕድገታት ዓይነት ክገብሩ ይኽእሉ ኣብ ከመይ ነጥብኻ ክረዳዱ ይኽእሉ ብሕጂ ዝረአይ ግን ድሮ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ነገራት እቲ ኣብ ዲስካሽንስ ከም ዘሎ ኣተንቢህ ከም ዘሎ እያ ትነግር ዘላ good እስከ ናብታ ሓንቲ ዓንተ በዛሕብኩም ክምለስ ሽዑ ከነተሓዞ ክንፍትን ኢና That's a big question. But I think we have a lot of it already discussed very much by both sides. You'll ask him. Ukraine and Russia. You'll ask him. We're already talking about that, dividing up certain assets. Trump says there's a lot to talk about. Putin says he wants ironclad guarantees. In fact, the Russians have spelled it out. Demand number 1, Ukraine will not join NATO. 2, Ukraine will remain neutral. And 3, only unarmed post-conflict observers will be deployed to Ukraine. In other words, so Ukraine, Russia, Celeste, Agadasti, Terror to Zona, Kadmakunet Kirala, Ukraine, Nabneto Zbahal, Zehsabai Konan, Common, demilitarized, what had Armana Ukraine can escalalo, Stawatsta, the Russia, the Gimukinat Kijimur Kamzekel, Kaun Kalalo Ilomalo, Selezi, Nay was I, what had the Radma, Akab Salamilom Europa, to was Hulu Galameladma. كله كم زي كل سلزي يعني دقي في لايك هابنيتون أوروبا عندما سراويت كم حكاب سلام كونهم كأتوهم زي بلوم أتريلهم يجارب بلوم. Post-conflict observers will be deployed to Ukraine. In other words, no European soldiers. Those are Russia's key demands. Washington is yet to comment on them, but Europe has something to say. The UK and France were willing to send a peacekeeping force to Kiev, a force to monitor the ceasefire implementation. But Moscow doesn't want that. And now France says it does not need Russia's permission. President Macron of France was asked about this and he said Ukraine is a sovereign nation, so it's not up to Russia to decide. Aji, Russia سراويتنا أوروبا كما كاب سلام كوينو أب يوكرين كأتو كم قد نكون تقرب على نزبل إنجليزن فرنسا كلتيهم سراويت كسدو خمس قولون نتي مقراط نيتوسوي وإنجلي جارانتنو كبو سكيورتي جارانتنو يوكرين ما هب سراويت كسدو خمس قولين سنقرزلو رشا دمازي كهونا يكلني بلو فرنسا بريزنت إيمانويل ماكرون كم زمان لسجن إذا قد دايزين رشا زمن كذا يكونن يوكرين لولاويت هجريا أبعدا أنت أينوت سراويت يوم زاتو أينوت سراويت آياتو نسياتو السنبر راشا يكونن توسنو يبلع له technically he's right بس نزربا تقليب زلنا حتى قلنا لولاو نتنقلنا يكونن لولاو هجر ولا ونتغنى تي نينيتو ممزع من جمع بقسنا يتكينا سلزغنى بزوم سراويتنا أوروبا ده ما أكل نينيتو سلزغنو نتكينات من واحد عبقدر كلهم سلزغل راشا كمختبل تخليها من نالبات كم عكاب سلام كاب أوروبا وصاي كاب نيوترال هجرات
ሰራዊት ከኣቱ ይኽእል ከም ዓቃብ ሰላም ክኸውን ግን ካብ ኤሮጳ ምታው ግን I think ኔቶ ኣትዮም ዘሎ ጌርካ ክትወስዶ ስለዚ ትርጉም ክህልዎ ይክእልን እዩ but still እዚ እውን ትነጥብታት ናብቲ negotiations ወይ ኣብቲ ዝርርብ ሓደ መዕለሚ ክረክብ ዝኽእል እዩ. And what about Ukraine? Is it ready to accept Russia's peace terms? Well, it's not clear at the moment, but frankly, they don't have much of a choice. There's a good chance the US will accommodate some of Moscow's concerns, and if that happens, if the US leans towards Moscow, Kiev will have to accept the terms. So far, they have agreed to one concession, and this is according to a new report. It says Kiev is okay with the West dropping Russian sanctions as long as it ensures Ukraine's security. So, time ዝብል ዘለዉ ብሓፈሻ ዩክሬን ከነዚ ኩነታት ክቕበልዎ ይኽእሉ ዶ ንዝብል ዩክሬን ይቀበልዎ ኣይቀበልዎ ናይ ኣሜሪካ ፀቕጢ ክፃወርዎ ከም ዘይክእሉ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ምስቲ ራሽያ ክትውድኦ ትደሊ ዘላ ነገር ብተብተብ ክትውድኦ ትደሊ ዘላ ነገር ኣሎ ስለዚ ብርግፅ ኣሜሪካ ትደልዮ ክኸውን ግን ኣብቲ ጅዳ ዝገበረ ዝነበረ ዝርርብ ሓደ ካብቲ ዝተባሃለ ዩክሬን ኦፕን ቱ ራሽያ ሳንክሽንስ ሪላክሴሽን ስለዚ ኣሜሪካ ድሮ እገዳ ናይ ራሽያ ንከተልዕሎ መደብ ከም ዘለዋን ዩክሬን ድማ ኦኬ ኢላ ከም ዘላ as part of the peace deal ማለት እዩ ምስቲ መስርሕ ናይ ሰላም ማለት እዩ ስለዚ እንድሕሪ ገለ ክፋል ናይ እገዳታት ክልዓል ኮይኑ ብወገን ራሽያ ገለ ነገራት ሕድገታት ክገብሩ ክግደዱ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ስለዚ ካሮትን ስቲክ ይብልዎ እዚ ካሮትን በትርን ይብልዎ በቲ ሓደ ካሮት መተባብዒ ነጥብታት በቲ ሓደ ድማ ተፈራርፍ ማለት እዩ ስለዚ ንራሽያ እቲ እገዳታት ምልኣይ ከም መተባብዒ ነገር እዩ ከም ካሮት እዩ ዝቁፀር ኣብ በንጻሩ ወታደራዊ ዓቕሚ ዩክሬን ክንህብ ኢና ንውግእ ክነቐፅሎ ኢና እገዳ ክንውስኽ ኢና ድማ ከም በትሪ ናይ ኣሜሪካ ምዕራባዊ ዓለምን ዝውሰድ ስለዚ ኣብ ኔጎሲዬሽንስ ልሙድ ተርእዮ እዚ ስለዚ እንካን ሃባልና ተባሃልካ ኣብ ገለ ነገር ክብፃሕ ይኽእል security, whatever that means. The fact is that Kiev is in no position to dictate terms, neither at the talking table nor on the battlefield. In fact, on the ground, things are further unraveling for Ukraine. In 2024, Kiev controlled nearly 1,200 square kilometers of Kursk. 1,200 square kilometers of Russian territory in Kursk, but now they're losing control of it. It began in January when North Korean troops... So, በሓፈሻ ዩክሬን ኣንባፎም ክንተዛረቡ እንተተዛረቡ እቲ ኣባይታ ዘሎ ዓውደ ኩናት ዘሎ ኩነታት ግን ክቕይርዎ ስለ ዘይክእሉ ናይ ግድን እዮም ክቕበሉ ምክንያቱ ኣብ ገሊኡ ፀብለልትነት ክህልወካ ኣሎ ወይ እውን ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ገለ ነገር ዝተቆፃፀርካያ ገለ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣሎ ኣብ ኩሉ ባይታ እቶም ዩክሬን ዘለዎም ኤሮጳ ይድግፍዎም ኣለዉ ስለዚ ናይ ኤሮጳ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኤሮጳ ግን ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ እገዳን ገለን ገይሮም እዮም ስለዚ ተወሳኺ መበል 18 ደረጃ ናይ እገዳ እንተወሲኾም እውን ከምፅዎ ዝኽእሉ ዓብ ለውጢ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ እዚ ዓበየ ክግበር ዝኽእል ኩሉ ክግበር ዝኽእል ገይሮም እዮም እቲ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ዘሎ ድማ ራሽያ ሓይሉ ዘሎ ድማ ውፅኢት ናይቲ ኩሉ ዝገበርዎ እዩ ሕማቕን ፅቡቕን ማለት እዩ ስለዚ ንራሽያ በቲ ዘለዎ መንገዲ እንተቐፂሎም ከዳኽሞ ከም ዘይክእሉ በንጻሩ ንሳቶም ክጉድኡ ከም ዝኽእሉ ዩክሬን ክትመውት ከም ትኽእል ጥራይ እዩ ፕሩቭ ድኸውን ዘሎ ስለዚ ነዚ እውን ምግንዛብ የድልም entered the war, they fought alongside the Russian forces, and their assault was relentless. Ukraine's grip on Kursk began to slip. By mid-February, Russian forces were on the move. Drones filled the skies, hammering Ukrainian positions. Then in March came a breakthrough for Russia. All military aid to Ukraine immediately. The United States suspends it all, period. Not to be reconsidered, reevaluated later, period. It's over. We stop all aid to Ukraine, number one. Number two, we get all of our people out of Ukraine, all of our forces, whatever is in there that is American, leaves. And if we do that, the rest of the NATO allies will follow suit very quickly. That's clear and unambiguous. ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ከም ዝብለ ዘሎ ኣሜሪካ እንታይ ለቨሬጅ ኣለዎ እንታይ ክትገብር ትኽእል ነዚ ኩነታት ንከተቀላጥፎ ወይ እውን ክትውዶ ብመሰረቱ ሓገዝ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ሓገዝ ናብ ዩክሬን ዘሎ ጠቕላላ ብመሰረቱ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ንሱ እንተኮይኑ ጥራይ እቲ ውፅኢት ክርከብ ዝኽእል ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ስታፍ ኣብኡ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ክወፅእ ክኽእል ኣሎ እዚ እንተዝግበር ነይሩ እቶም ናይ ኤሮጳ ኣብኡ ዘለዉ ብሙሎም ነፍሶም ፈሪሆም ክወፅኦም እቲ ኩናት ድማ ብቕልጡፍ ክውዳእ ምተኻእለ እዚ ሕጂ እቲ ኣሜሪካ ብወገና ክትገብሮ ትኽእል ኢንኬይስ ምርድዳእ እንተዘይተገይሩ ብፍላይ ብወገን ዩክሬን ዕንቅፋት ተመፅኡ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት ኢና ንሰምዕ ዘለና ሚኒስትር ግዝያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ እውን ወሲኹሉ ነይሩ to the Russians that were serious. At that point, I think the Russians would consider any number of things, but that's critical to meeting their conditions. The concern in Russia is that at every turn, this regime in Kiev
with its radical neo-Nazi backers, will look for every opportunity to resume fighting. And therefore, what is the point of a ceasefire if it's simply going to be treated as rest, refit, reorganize so that you can come back again and threaten Russia? It's that simple. And I don't know how you get around that. If I were a Russian, I would take the same position. حفشات ديمقراط توصي كم زبلو زلو اتي اب يوكرين زلو حيلي نتعدلات تدقيمو منقصقاساتو نقير كينات نكناوي حنبر نتكوينات تتوكبلو مدب كم زي بلو ردو سلازي ديمقراط توصي راشا هانغو فيلا يقبلين زي مبالاسي انا ونبناتهم بوتا دزغونا ما يتقبل كونيلو ونياتو نتكوينات كناوي حنبر نتكوينات كحصرن كودن زخل اي مثلا بزي حجي بتي أمريكان يوكرين زغربوا ملكة راشان تتقبلاته نتكوينات مزازة مكخونا يكلنيو مشمتنا جزي شميت كلمة أقعو ما خان وتدراوا كايدا خان ناخد كاير لك كمزي سبورت بعد كامبيا زلو وحد نشتي عرفت وهبكا أبتكد نتكا كامبيا حنت كلب تغطت فترة الكانتانيرا أبت كامبيا تدعخم زنبرت كلب أتحسس غيرة بلانات غيرة استراتيجية غيرة نتوسع تاخذ كيرو زلو تخلله لذي تي كم زعينة بريك لما يوكرين عند الكهوبام كم زغل يزنقر لذي العمانات نتشور كون خلاله يزل زلو. Well, so let's look at the part of this calculation. They have been saying that clip that I showed you there from December, both Putin and Lavrov, Sergei Ryabkov has reinforced that. We actually had Larry Johnson on the show, I think it was yesterday or the day before, where he physically went to Moscow along with Judge Knapp, and they actually had a meeting with Sergei Lavrov, and that was the one thing he said they really emphasized to him was that they were still not interested in a ceasefire. That was actually before that. The meeting they had with him was right before it had been agreed in Jeddah that the Ukraine side would agree to that. So one just has to wonder what is the next step there, and what will the Russians do if the Steve Witkoff apparently is heading that direction right now when he gets in. So بعفشة تي مقراص تقصيز بحال كم حساب عبد جدة كيما تخلو أقدم رشا بتدقاقامي يزاربني رومي مقراص زي تقصي نعاتهم زي قدس كم زي كونه مقراص زي تقصي مفتعي كم زي كونه مفتعي تكوينات أبعد كوينات النات تخيل خلو حبار مفتاح جبرك خلالو نوح مفتاح جبرالو سلمتاي أبكينات ندهر لنا غينا جزيك شم زغل كتالن زغل سبيا لنا معناته أبكينات زلنا قبل نناتنا جلس لنا فلز لنا كلتي يسب أبكينات موتن صغير سلزلو بتزجبرو السنة جنبوت كون غلي مقراص تغير تغيير كان تطويل سلزلو سب سيريس كوينو نتكونتات سلزيريو جزي كشم تخلي زيادة تجزي مش مادمان يوكرين كعتقوا حدش درونات حدش أسوار نخطولا الدرك بقى كم زغل فلوتيو أنت نراشا already تي وتدرا كاماناتهم أبصبوا درجان يدفعهم زلون نعتاتهم disadvantage كون كم زغل يوم زنقرو اسكيم نيسر بتاعتو تعينا أمريكا زبالة سمعود. About Russia, you said Envoy Steve Witkoff's meeting with Vladimir Putin that happened last week would answer the fundamental question of whether we're moving towards a ceasefire or whether Putin is using a delay tactic. You spoke with Sergei Lavrov, the foreign minister, yesterday. Is this a delay tactic? So ni ministru btatu tsayna Amerika Marco Rubio thattala mis Sergei Lavrov tazararib kanirka بزعبة ديمقراطية راشا قد ما كانت أغريبات زلا جزيان خد جز نتكونتات نمدن وقاعد تكبر زلوا شطارادي ويس كالنا قرنتاي تأقوانا تتبلون. Well, I think that was a promising meeting. As I've said repeatedly, we're not going to negotiate this in the public. Hopefully we'll have something to announce at some point fairly soon. I can't guarantee that, but I certainly think the meeting was promising. The exchange was promising. I don't take away from Steve's meeting, from Ambassador Witkoff's meeting, negativity. There are some challenges. This is a complex 3-year war that's been ongoing along a very long military front with a lot of complexity to it. So no one's claiming that it's easy, but I want everyone to understand here's the plan. Plan A is get the shooting to stop so that we can move to Plan B, what is phase 2, which is have everybody at a table, maybe with some shuttle diplomacy, to figure out a way to permanently end this war in a way that's enduring and it respects everybody's needs and so forth. No one is saying that second part. سنتاي زبلتلو بحبشة نتي نريو زلنا تطبق تصفى زهب ركباتي زكاية زلو طفلي لوخناتنا ستيف فيتكوف زقبرون تطبقيو حجي عب بابليك متينا بزوح نهبو حبريتا كل كوننجن عب كزيو كوهاب ينسو تصفى نقبر دمام زغل تفكزي كون بحبشاكن تزقبر زلو كونتات نام تطبقت زخي زلو أقلل كقرر زخل جن تقبدي كوني سلسة عمدو سده حلخلاق زبصحو استت أنا نجي كبيت كويناتي زي سلزي بقللو كفتح زغل ويون
ኣብ ሓፂር ግዜ ስግር ክትብሎ ትኽእል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ንምርድኡ ዝኣክል እዩ ስለዚ complicated situation ንርኢ ዘለና ንዕኡ ንምፍታሕ ድማ ዓቕሊ ዘድልዮ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘድልን ሻትል ዲፕሎማሲ ማለት ድማ ክልተ ስቴፕ ይብሉ ኣለዉ ቀዳመይቲ ስቴፕ ነቲ ንገብሮ ዘለና ናይ ሰላም ተበግሶ ክንገብሮ እንተኮይና እንተወሓደ ነቲ መስርሕ ናይ ሰላም ዝግበረሉ ዘሎ ሞትን ስቃይን ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ስቴፕ 1 እቲ ሲስ ፋየር ወይ ምቁራፅ ናይ ሞትን ጥፍኣትን ክኸውን ኣሎ ካልአይቲ ድማ ልክዕ ንዑ እናገበርና ድማ እቲ ንኩሉ እቲ ዝምልከቶ ሰብ ኣብ ጣውላ ኣምፂና እናተጓዓዝና ነቲ ኩነታት ኣብ ጣውላ ክንውድኦ ክንፍትን ከለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓሳብ ጽቡቕ እዩ ዝመስል ግን ራሽያ ነዚኦም ንኽትኣምን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ Part is easy, but we can't get even to that second part until we get past the first part. It's hard to negotiate an enduring end to a war as long as they're shooting at each other. And so the president wants a ceasefire, and that's what we're working on. Assuming we can get that done, and that won't be easy in and of itself, we move to the second phase, which is negotiating something more enduring and permanent. That will be hard. It will involve a lot of hard work, concessions from both sides, but it has to happen. This war cannot continue. The president has been clear about that, and he's doing everything he can to bring it to an end. Okay. We'll talk about that later in the program as well with Envoy Witkoff. I want to ask you about a decision you made to revoke a student visa for someone at Columbia University this past week. بحبش زي بوغن أوروبا بوغن أمريكا كونكولو نبي أوروبا نسجر. We had a very intensive Foreign Affairs Council, a lot of talks, very important topics. That's why we are also running overtime. So sorry for that. And we have the Syria conference coming, so unfortunately can't take a lot of questions. So I try to be brief, so there's more room for questions. First on Ukraine, there is broad political support for defense initiative of 40 billion. Of course, right now the discussion is in the details. So last European Council we had the wording that we need to move swiftly with this initiative, and we have. ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮፓ ከካላስ ናይ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትራት ናይ ኤውሮፓ ኣብ ዝገበርዎ ዋዕላ ወይ ኣኼባ ክንብሎ ንኽእል ኢና ድሕሪኡ ወፅያ ተዛረበ ዘላ ጉዳይ ናይ ዩክሬን 4 ቢልዮን ዩሮ ክህቡ ምዃኖም ሕጂ እውን እዮም ዝንገር ዘሎ ኣቤት ገንዘብ ጥራይ በሉ ኤውሮፓ ናበይ ትኸይድ ኣላ እንድዕላ እያ እዚ ኩሉ ገንዘብ ናብ ዩክሬን ናብ ሓዊ እኮ ትስደድ ዘሎ ናብ ኩናት ናብ ምቅፃል ክንዲዚ ገንዘብ ደወደይ ናብ ኩናት ትሰድድ ኢኻ እዚ ኩናት እዚ ክንዲ ምንታይ ናይ ኤውሮፓ ነቲ መርሕነት ናይ ኤውሮፓ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ 4 ቢልዮን ዶላር ማለት ኢቭን ንቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ገንዘብ እዩ ግን ናይ ፕራዮሪቲ ቀዳምነት ናቶም እቲ ኩናት ስለ ዝኾነ ብፍላይ እዚኣ ቀዳምነት ናታ ኩናት ስለ ዝኾነ ነቲ ኩናት ዝኣከልቲ ቀዳምነት ሂቦም ገንዘቦም ካብ ገለንገለን ኣምፂኦም ይገብሩሎ ማለት have done some more work on this, so hopefully I will be able to really move on because everybody understood around the table that we should really show our resolve right now and support Ukraine so that they can defend themselves. Then of course the Jeddah talks, everybody welcomed the results of the Jeddah talks, and now, of course, the ball is in Russia's court. And what we see right now that Russia doesn't really want peace. And also, what was understanding around the table is that Russia can't really be trusted. So they will, seize this opportunity to present all kinds of demands. And what we already see, they are presenting demands that are their ultimate goals. So let's see how this develops further. Then we discussed the Middle East. كم تريد لهم بزعبا يوكرين زيادة كانت كنحيلا كنكلالنا كبلو خلو بزعبا قدايناي مقراص هاي تفسير بجدة استقبرك زار بخلو دما عباي كريتيكس علينا راشا سلزغنات راشا زمن هاجر كم زي كونن نتكون تاتون عن كيف هذا الحجور راشا سلزي نحنا بوغن أوروبا راشا كم منزغل هاجر هيكون زبل مدام نمتاز لزلنا درو نعوزر إذا كنا تهدما يقبروا له راشا سلزي زون استوعب الكاميرا يوس الذي زيام توب دبلومات نا أوروبا ناتا زربا ناتا أردادا ناتا مرجزي أوروبا ملوزو كلماتيو يحزن دما ندبلوماسي كفوت مريه بلان ندبلوماسي زخون كفوت أتحساس باي بلان عزو زخون أتحساس راشا من زخلا يكون راشا تتخيلوك فحفح قبل جلو هاجريز بل أتحساس بانا كايدان جلو دبلومات كقبري تخلني غا دبلوماسي مالتكو نتي كخون أيكلني إلكات عاملو نخغير زخلي عابنا بريزنت نايت هاجر ترير مرجع قال نجر كل وغل منيستو بدأت وتأين كل جزية عب دبلوماسي زعام من خون خلال
ዲፕሎማሲ ማለት ዝርርብ ክፈትሖ ይኽእል እዩ ዝብል ሰብ ጥራዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ክኸውን ዘለዎ ወላ እውን ንዘይከኣል ዝመስል ዲፕሎማሲ ብካልኦት መንገዲ ከስምዕዎ ብዝኽእሉ መንገዲ ዲፕሎማሲ ዝኣምን እምበር ዲፕሎማሲ ምዝኣየድልን እዩ ዝብል ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ካልእ ሚኒስትሪ ምክልኻል እንተኮይኑ ንኣብነት ኩናት እዩ መፍትሒ ጥራይ ክብል ይኽእል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግን እቲ ዲፕሎማት ቶፕ ዲፕሎማት ስለ ዝኾነ ንሱ ብዲፕሎማሲ ይከኣል እዩ ኢሉ ምስቲ ካልእ ጨናፍራት ናይ መንግስቲ ክበኣስ ዘለዎ እዩ ዲፕሎማሲ ዕድል ሃብዎ ክብል ይግባእ ግን እዚኣ ብመሰረቱ ኣብቲ ዲፕሎማሲ መደብ የብላን ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ንባዕላ እውን ኣብ ዲፕሎማቲካሊ ሕማቕ ኣጋጣሚታት ዘጋጥሞ ዘሎ ኣሜሪካ ዕድል ሂብዋ የለውን ኤውሮጳ ምልወኪላ ኸላ ኣሜሪካ ይረኽብዋ የለውን ኣብ ካልእ እውን ከምቲ ዝድለ ዓበይቲ ፕላትፎርምስ ክትሳተፍ ኣይትኽእል እያ ምክንያቱ ሺዝ ኖት ኦፕን ፎር ዲፕሎማሲ ወላ ብቻይና እውን ክብሪ ዝበሃል ወሃባ የለን ስለዚ በቶም ዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓለምና ዝድለ ክብሪ ንኤውሮጳ ከም ዘይትረክብ ጌራቶ ኣላ ስለዚ ዲስ ኢዝ ምልክት ናይቲ ንሳ ትኽተሉ ዘላ ውፅኢት ናይቲ ንሳ ትኽተሉ ዘላ ፖሊሲ ኢና እውን ክነብል ንኽእል ማለት እዩ نغطي لابتنا أوروبا. They would be talking about land, and I quote that they'd be talking about power plants. Now, one would assume that he's referring. Yeah, what do you make of what we are hearing out of both sides, the messaging at this point? Yeah, I think that's a good point. The way that the Americans and the Russians are operating off a different timeline. I mean, President Putin's timeline probably stretches far beyond the point when Donald Trump will no longer be in the White House. The administration is very upbeat on its discussions with the Russians. On the one hand, I think that makes sense because if you're involved in a diplomatic negotiation, you have to give the impression of progress to try and create momentum, even if there isn't really much progress. እጅንታዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኣገባብ ናይቲ ኣፈፃፅማ ወይ እውን ኤርጀንሲ ቅልጣፈ ናይቲ ኣፈፃፅማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክውዳእ እዩ ዝደሊ ዘሎ ፑቲን ግን ስትራቴጂክ ፔሽንስ ዝበሃል ኣሎ ስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ዝበሃል ኣሎ ትዕግስቲ ማለት ኣብ ዓውደ ኩናት ማዕረቲ ረስኒ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ትዕግስቲ ምግባር ማለት ኣብ ኩናት ተፀሚምካ ክትቅፅል ምኽኣል ማለት እዩ ኤርትራ ቀዳማይ ምስጢር ናይ ዓወታ ትዕግስቲ እዩ ስለምንታይ ክትፅመም ስለ ትኽእል ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይኹን ፖለቲካ ናይ ኤርትራ እዚ ኩሉ ካብ ሰውራ ጀሚርካ እንተሪኢኻዮ 30 ዓመት ደሰብ ቃለስ እዩ ትዕግስቲ ስለ ዘለዎም ፀላእቶም ከም ዝበታተኑ ገይሮሞም ስለምንታይ ኣብቲ ዝኸፈ መድረክ እውን ስኖም ነኺሶም ተፃዊሮም ክፀንሑ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ናይ ምፅዋር ክእለት ኣለካ ሬዚሊየንስ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኩሉ ዓይነት ሽግር ንኽትሰግሮ ዝበለፀ ዕድል ኣለካ እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ፑቲን እውን ይብል ነይሩ ስትራቴጂክ ፔሽንስ ነዚ ኩናት እዚ ከም ዝወድኦ ምዕራባውያን ሃገራት ነዳዲዮም ቀልጢፎም ክውድኡ ምዃኖም እዚ ኩሉ ዓፈርፈርፈርፈር ዝብልዎ ዘለዉ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ነዳዲ ክውድኡ ከም ዝኾኑ ይፈልጦም ነይሩ እቲ ነዳዲ ናይ ደገፍ ናይ ህዝቢ ድዩ ናይ ቁጠባ ድዩ ናይ ኩሉ ነገር ክውዳእ ምዃኑን ቅልውላው ክኣትዎ ምዃኑን ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ ሎንግ ተርም ቪዥን ክህልወካ ኣሎ ሕጂ እውን ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሓፂር ግዜ እዩ ዘለዎ ፑቲን ግን ዓቕሊ ኣለዎ ዓቕሊ ክገብር ከም ዝኽእል ክፃወሮ ከም ዝኽእል ነቲ ቃንዛ እዚ እንታይ ይገብር እዩ ሕራይ ክብሎ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክህወኽ ስለ ዝደሊ ዘሎ ብዙሕ ኮንሴሽንስ ክገብር እዩ ብዙሕ ሕግታት ክገብር ክግደድ እዩ ንዑ ክጥቀመሉ ክፍትን እዩ ፑቲን ስለዚ እቲ ፔሽንስ ትርጋት ትዕግስቲ ማለት ኤርትራ ንደርጊ ዘውደቐትሉ ምስጢር እዩ ንመለስ ምስቲ ኩሉ ደገፉ ነቲ ህወደግ ዝበሃል ዝነበረ ከም ዝወድቕ ዝገበረቶ ንዓቢ እውን ኤግዛክትሊ ለሰይ ትዕግስቲ ክህልወካ ግን ሓይሊ እንተለካ ጥራይ ሓይሊ እንተዘይብልካ ትበልዑን ሰትዮን ሲንካ ክትጠፍእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ትዕግስቲ ምስ ምፅማምን ሓይሊ ድማ ክህልወካ ኣሎ ወታደራዊ ሓይሊ ቁጠባዊ ሓይሊ መሰረታዊ ድሌታትካ ከማልእ ዝኽእል ሓይሊ ክህልወካ ኣሎ መጋየፂ ነገራት ክትከስር ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገራት ፅቡቃት ነገራት እውን ክትከስር ትኽእል ኢኻ ግን መሰረታዊ ንዓኻ ዘድልየካ ነገር ግን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ትደልዮ ዘለኻ ዕላማ ንምሕራብ ማለት እዩ The caveat, of course, is that we don't know what's been going on behind the scenes in the granularity of these discussions with the Russians and with the Ukrainians. But at the same time, President Putin has effectively rejected Trump's call for an immediate ceasefire. That happened last week with all of these different conditions that the Russians applied. And although the US side says they agree on principle, it's clear, as you say, that the Russians are going to try and stretch these negotiations out because they're doing better on the battlefield right now than the Ukrainians. And I think there's a slight warning sign when the president is already talking about dividing up assets. These seem to be the questions that would be left for after a ceasefire and when a peace is being negotiated, a permanent peace. It seems a little bit getting the cart before the horse.
if they're talking about them now. And let's not forget these assets that Trump is talking about. They're Ukrainian assets that was agree on principle. بحفش أنت يمزبلو زلو تي كونتات رشا تفل عليه عينت calculation كم زلو عبزو كونتات زي كابنا أمريكا فري بزبالة دونالد ترامب بزوح نقرات قدمت negotiations إيدو كم زحابة كاردتات ناتو كم زرعاية لك كم كارت غطات كلا كارت خاخت حبز لك كارتات ناتو يريوس لزلو بوتين concession ويكا حدقتات نغقبرون كقداد هايكلنيو مغنياتو دونالد ترامب كله تن بوتين زدلو زلو أقدم حرايس لزلو زلو بوتين كقداد هايكلنيو حدقتات نغقبرون زلو زلو بحفشا أزو كونتات زي تسفال لونا يمودا بت ترقاقي كاختريو تخلا يكون كان جين دونالد ترامب أبزوح نقرات زت أمام المراحي كونن أبقله حساباته كغير زغل رجوز النت زي بالمراحي جن أبراشك بتسأكلوجن سام قال نقر رجوز النت كم زلون رلنا زخونة سلام كورد رقات كورد تي موتن سقاين تتوقع بالدمان منه نايلومي أرس دم أبزخود كفتني لايك جبر سبورت جبر دقفكم هاي توحدنا بالكم نايلوم أرس أبزخنو دينا تحنكون بلاكم تصبحوا تشاو